حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah rahimakumullah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang ini dalam rangka sesaat lagi kita akan menunaikan bersama-sama salat Jumat berjemaah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik dan juga anak-anak jemaah salat Jumat di MBR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari sekian banyak masjid yang ada di Kota Palembang, jemaah sekalian memilih untuk beribadah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Ini tentunya suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami selaku takmir Majelis Masjid Baitur Rahman Palembang. Mudah-mudahan kami senantiasa istiqomah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat, terlebih dahulu kami mewakili takmir MBR akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai saldo ataupun laporan keuangan pembangunan. Kami ulangi, saldo penerimaan dan pengeluaran Masjid Baitur Rahman per minggu ini. Jumat 10 bulan November Rp4.804.000, infak panti asuhan Rp350.000, jumlah penerimaan Rp5.154.000, sehingga saldo lalu berjumlah Rp8.483.000. Untuk pengeluaran peribadatan taklim Rp2.700.000, kebersihan Rp400.000, pak Rp160.000, cicilan vakum cleaner ke-19 Rp1 juta, PA Harapan Karya 1 juta, total pengeluaran Rp5.260.000 dan saldo saat ini senilai Rp3.223.000. Selanjutnya kami laporkan juga keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya dari tanggal 10 sampai dengan 16 November 2023. Saldo awal Rp27.581.000. Untuk penerimaan atas nama Yeni Kusmianti Rp300.000, Yogi Harditya Rp38.000, Heru Mukti Rp185.000, Al Muzani Rp500.000, Bapak Momon Rp500.000, Majelis Taklim MBR Rp10 juta, Eli Saputra Lampung Rp2.200.000, Rudi Mulia Rp75.000, Heri Siswanto Prabu Muli Rp1 juta, Pramita Utami Prabu Muli Rp2 juta, Rosdarita Prabu Muli Rp2 juta, Teni Sumartini Rp2.500.000, Erdayanita Rp1 juta, Emrapi Wahyudi Rp700.000, Pasmawati dari Prabu Muli Rp1 juta, Hamba Allah dari Banten Rp5 juta, sehingga total penerimaan Rp28.998.000, sehingga saldo lalu berjumlah Rp56.580.000. Adapun untuk pengeluaran 2 banner plus biaya bank Rp150.000, upah ke-225 Rp8.970.000, pesos Ustadz Iqbal Maulid Arba'in Rp1.500.000, Rp1 juta, honor jaga malam Rp1.500.000, servis alat minum air Rp350.000, lak dan kunci Rp460.000, kepala imam Rp1.750.000, sehingga total pengeluaran Rp17.168.000. Saldo sekarang
Rp39.411.000. Insya Allah estimasi keluar pekan ini berjumlah Rp24 juta dan estimasi saldo pekan ini Rp5.411.000. Ada tambahan infak 30 sak semen dari Bapak M. Thohir dan Haji Japar senilai Rp1.950.000. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saldo kas untuk pembangunan dengan estimasi pengeluaran pekan ini sekitar Rp5,4 juta. Dengan adanya kebutuhan untuk kebutuhan pembuatan plafon dan upah rutin, diharapkan adanya dermawan yang berinfak. Total kebutuhan plafon lantai 2 sekitar Rp260 juta. Selain itu, untuk penyelesaian pembayaran granit dinding lantai 3 sebesar Rp70 juta. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp330 juta. Mal cetak untuk plafon motif Masjidil Haram sedang dalam proses finishing dikerjakan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Semoga ada di antara para jemaah pada hari ini pada saat sholat Jumat membantu untuk berinfak guna percepatan penyelesaian rumah Allah, atau juga bisa berinfak melalui mushaf Quran, lukisan kaligrafi di atas kanvas sebesar Rp10 juta per halaman, dan sekarang masih tersedia 55 halaman lagi. Kita doakan dan juga aminkan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bank Raya, kotak amal Jumat dan sedekah berkah Jumat, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Sehat senantiasa, jika ada hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang tertimpa musibah segera diselesaikan masalahnya, dan yang telah meninggal dunia semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berkirim Fatihah untuk golongan-golongan di atas. Bi barakatul urmul Quran kiramil Fatihah. Siratal ladzina. Selanjutnya, menyikapi apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, kami selaku takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya turut menghimbau untuk para jemaah dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina, diharapkan untuk tidak membeli produk-produk keluaran Israel. Di halaman masjid ada banner tentang produk yang dilarang untuk dibeli dan alternatif produk lokal sebagai penggantinya. Selanjutnya kami himbau juga kepada pemilik sendal untuk tertibnya bisa menitipkan sendal di tempat penitipan di lemari yang telah disediakan di depan, dan jikalau ada kehilangan segera melaporkan kepada takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Kami himbau untuk para jemaah MBR dalam selanjutnya yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Amrullah Pandu Satriawan Eskom. Alhamdulillah saat ini telah hadir di Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Pembacaan ayat suci Al-Quran tadi telah dikumandangkan oleh adik kita Auladi, dan azan serta iqomah akan disampaikan atau dilantunkan oleh Ustadz Sofyan. Sekali lagi kami aturkan kepada seluruh jemaah, mohon saf dirapatkan dan diisi yang kosong di depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami aturkan kepada jemaah yang masih berada di belakang untuk terlebih dahulu mengisi saf-saf kosong yang berada di depan. Untuk anak-anak baik di lantai 2 maupun di lantai 3 untuk tidak ribut, dan juga pada saat khatib sedang membacakan khutbahnya dan juga pada saat sholat nanti berjalan jangan ada yang ribut, berlari-lari, berkata-kata, karena dengan demikian pahala Jumatnya akan menjadi sia-sia. Selanjutnya yang terakhir, untuk Jumat Barokah diharapkan sekali lagi adik-adik untuk tidak rebutan, insya Allah persediaan cukup. Jangan sampai sholatnya terganggu kehusukannya, karena insya Allah kita laksanakan budaya antri agar tetap teratur dan lancar. Demikian pengumuman dan juga laporan yang disampaikan oleh kami mewakili takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah memilih untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة سيدنا شرف ودرجة ثمكم إنك لا تعرف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa tiada hentinya kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat cucuran nikmat dan kasih sayang dari Allah, alhamdulillah bersyukur bahwa pada hari ini Yaumul Jum'ah disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulunya para hari sekalian. Kita semua dapat kembali bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada keharibaan kita, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam allazi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pribadi khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang kemudian menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Quran surah Abasa ayat 34 hingga ayat 36, yauma yafirrul mar'u min akhih, akan datang satu hari di mana seorang saudara kandung berlari meninggalkan saudaranya.
seolah mereka seperti tidak saling kenal, padahal dulu mereka tinggal di dalam satu rumah, satu atap yang sama. Wa ummihi wa abi, dan akan datang satu hari di mana seorang anak akan berlari meninggalkan ibu dan bapaknya, seolah mereka juga tak saling mengenal. Wa sahibatihi wa bani, dan akan datang satu hari di mana seorang suami akan berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kenapa semuanya berlari di hari itu? Maka kemudian jawabnya ada pada ayat 37 pada Quran surah Abasa. Allah kemudian menjelaskan kenapa semuanya berlari di hari itu. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni, sebab di hari itu adalah hari yang mencekam. Semuanya akan disibukkan dengan urusan mempertanggungjawabkan akan apa yang yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya saat berada di atas dunia. Hari ini ada satu pelajaran bahwa kita boleh sayang, boleh cinta dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita banggakan. Kita cinta dengan istri dan anak-anak kita, namun jangan sampai lalai bahwa hakikat kita terlahir ke atas dunia ini lahir dalam keadaan kesendirian, dan kita pula akan kembali kepada Allah dalam keadaan kesendirian untuk mempertanggungjawabkan akan segala sesuatu yang sudah kita perbuat semasa hidup kita saat berada di atas dunia. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya berharap di hari yang sangat mencekam, berlari seorang saudara kandung berlari meninggalkan saudaranya, berlari seorang anak meninggalkan ayah dan ibunya, berlari seorang suami berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kita hanya berharap agar hari itu kita akan merasa tenang, karena sebab lantaran kita senang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat itulah yang kemudian nanti akan menjadi satu titik penerang bahwa kita tidak cemas, tidak khawatir di hari yang serba mencekam itu. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat sahih Imamul Bukhari disebut ada riwayat yang panjang lebar yang menjelaskan tentang syafaatul uzma, syafaat yang agung yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab sahih Imamul Bukhari bahwa ketika nanti berkumpul seluruh manusia di padang mahsyar, dari sejak umat di zaman Nabiullah Adam alaihi salam hingga umat akhir zaman, mereka berbondong-bondong datang menghadap Nabiullah Adam alaihi salam. Sampai di hadapan Nabi Adam alaihi salam, maka seluruh manusia itu pun kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqaka biyadih, kau diciptakan Allah dengan kekuasaan Allah. Wa nafakha fika min ruhihi, dan kau ditiupkan Allah ruh kehidupan di dalam jasadmu itu." Apa kata seluruh manusia? "Isfa' lana ila rabbik." Wahai Nabi Adam alaihi salam, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Adam pun menjawab apa yang dimohon oleh seluruh manusia dari sejak umat di zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman. Apa kata Nabi Adam dalam riwayat sahih Imamul Bukhari? Kemudian Nabi Adam menjawab, "Qad ghadibal yaum rabbi." Hari ini Allah telah murka dengan semurka-murkanya. Kenapa Allah murka hari ini dengan semurka-murkanya? Li'annahu qad nahani 'anis syajarah. Sebab Allah pernah memerintahkan aku agar jangan mendekati sebuah pohon di dalam surga. Fa'asaitu, tetapi aku malah melanggar apa yang diperintahkan Allah itu. Maka kemudian kata Nabi Adam alaihi salam, "Nafsi, nafsi, nafsi." Sendiri, sendiri, sendiri. Diriku, diriku, diriku. Urus urusan kita masing-masing. Aku bukan seorang hamba yang diberikan Allah wewenang untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka kata Nabi Adam alaihi salam, "Izhabu ila ghairi." Pergilah kalian semuanya, carilah nabi selain aku. Izhabu ila Nuh alaihi salam. Pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Nuh alaihi salam. Berbondong-bondong seluruh manusia, ratusan juta manusia, bahkan ribuan manusia berbondong-bondong datang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai di hadapan Nabi Ibrahim, mereka juga meminta dengan hal yang sama. Saat mereka berada di hadapan Nabi Adam, "Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, isfa' lana ila rabbik." Nabi Ibrahim, mintakan kami syafaat kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian jawab Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang didatangi oleh seluruh manusia? "Nafsi, nafsi, nafsi."
diriku, sendiri, urusan kalian masing-masing, sebab aku bukan hamba yang diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Maka kata Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam, idhabu ila Musa alaihissalam, pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Musa, seluruh manusia bermohon agar kiranya Nabi Musa dapat memberikan syafaat itu. Ya Musa, wahai Nabi Musa, isfa' lana ila rabbik, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kata Nabi Musa alaihi salam? Nafsi, diriku, sendiri, urusan masing-masing, sebab aku bukan hamba Allah yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada kalian. Izhabu ila Isa alaihi salam, pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka pergi seluruh manusia dengan perasaan hampa, hanya berharap kiranya Nabi Isa yang kemudian akan didatangi dapat memberikan syafaat. Tiba sampai di hadapan Nabi Isa alaihi salam, apa kata seluruh manusia? Ya Isa, wahai Nabi Isa, isfa' lana ila rabbik, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Nabi Isa alaihi salam? Nafsi, diriku, sendiri. Aku bukan hamba Allah yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pergi seluruh manusia berbondong-bondong menuju ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seluruh manusia berkata di hadapan Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutupnya para nabi sekalian. Qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, sungguh Allah telah memberikan jaminan akan menghapuskan setiap kekhilafan yang pernah kau perbuat dan apapun yang akan terjadi daripada dirimu wahai Nabi Muhammad. Maka kata seluruh manusia, isfa' lana ila rabbik, wahai Nabi Muhammad, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Sahih Imamul Bukhari, beliau pergi sampailah beliau di bawah arsy, kemudian beliau tersungkur bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau tersungkur bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian terdengar suara kalam Allah memerintahkan agar beliau menghentikan sujudnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah maka kau akan diberi, wasfa' wasfa', berilah syafaat, tusaffa', sebab engkau adalah orang yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kau kehendaki. Maka bangkit baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sujud beliau di bawah arsy yang mengagetkan kita semuanya. Dalam riwayat Sahih Imamul Bukhari, ketika Nabi Muhammad bangkit dari sujud panjangnya itu, ternyata kalimat yang keluar dari mulut beliau adalah, ya Rabb, ummati. Apa kata baginda Muhammad? Ya Rabb, wahai Tuhanku, ummati, umatku, di mana umatku? Ummati, di mana umatku? Ummati, di mana umatku? Aku akan berikan syafaat kepada mereka terlebih dahulu, umat-umatku. Tapi hari ini apa balasan kita terhadap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang selalu mengingat kita betapa sayang dan kasih beliau terhadap kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasan cinta itu hari ini? Sudah berapa kali kita bacakan solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sejak kita mendengarkan riwayat hadis ini dalam riwayat Sahih Imamul Bukhari, maka jangan sampai terniat dalam hati kita untuk dalam setiap hari meninggalkan solawat, paling minimal membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Paling sedikitnya dalam satu hari membaca 10 kali solawat, dengan solawat yang paling ringkas adalah kalimah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, bahwa betapa besar fadilah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski dengan ungkapan yang ringkas dia ucap dengan lisannya mengucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka inilah bentuk budi kita
balas budi kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau selalu mengingat kita, dan hari ini sebagai hutang budi kita kepada manusia yang paling agung itu, maka kiranya kita tidak sungkan untuk membacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut, keistimewaan baginda Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Katakanlah Nabiullah Musa alaihi salam, bahwa beliau lebih agung dibandingkan dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita faham bahwa yang diminta, dimohon oleh Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Fir'aun, yang pertama adalah Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li, lapangkan untukku sadri, akan dadaku. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkan untukku dadaku. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta agar dadanya dilapangkan oleh Allah, tapi Allah yang sudah menjamin bahwa dada Nabi Muhammad akan selalu dilapangkan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami yang sudah melapangkan laka bagimu wahai Muhammad, sadrak, akan dadamu, bukankah kami yang sudah melapangkan untukmu akan dadamu itu wahai Muhammad. Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri, Nabi Muhammad dijamin dengan alam nashrah laka sadrak. Begitu juga ketika Nabi Musa minta wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Allah malah menjamin kemudahan bagi Nabi Muhammad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nuyassiruka lil yusra. Betapa agung baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang kemudian akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Faqala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anil arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil baqiyati sahabati ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين
وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. للنبي وآله وأصحابه الكرام ثم إلى ولوالدينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلاته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله sehat ما شاء الله alhamdulillah Pak.